aha kujaguza oku abagenyi bakuru bari abakundine abine emyaka 50 no kurengamo omu bushwere kandi eky'omutano n'obushwere oburukwera ubushwere n'ubwo muhendo munonga kugira ngo rahanga akagira ngo tikirungi omuntu kuguma weka. Right Reverend Associate Professor Fred Sheldon Mwesigwa yashobora abwaki obureebezi bwa nkore bushaziremo okwijuka abakundine aba omuntu kiza y'emyaka omushwere oburukwera okukuteekateeka omuri Africa yona konka tugira ngo kabije batu inspiring tubarebereho tubegereho so egyo niyo shonga kuru munonga asitabyabo nandeba abantu unarebera inamani hati ndeba inekoni agabana mukyalo gwe tumukama nitatusiyo ntaraba kimwe ngenda kubasima mwebale of course tumanye mbibu tweshongora mu Yesu akatubera ekyo kugiraki ekyo kureberaho nk'abakurasi ba Kristo okuburra kwa kora Reverend Canon Dr. Professor Samuel Ruboga Chairperson Education Service Commission aho mu Uganda yongera kushaba imyeto okuronda abakundwa. You know what? No manya I tell people don't deny love when you have it. utakabasa kwima rukundo kando chini. And I tell people, me I love Christine, I have nothing to do. Kandi nyoni murundo mukazi wanje ubumwe mbona cyo gukora. Imwe abakundine abakutekateka kwangana nimwe ari ubutumwa obuyabahereza. Not that they did not have problems, Tukugira ngo tubaratunjire bisibo mushwere bwabo. but they regarded their marriage as more important than those problems. Erizoba akashuzura haro ne kanisa ya St James Cathedral yajaguza okwise emyaka 88 eji niyo ezira amareberezi gatari gamwe na gamwe okwetorora burengero izoba twaza Arimbara High School oku ekiterane cy'eminyeto cyahwa ombutongorera izoba abazire n'abashomesa nimwe tebabebwa Nsinehereze bintu kandi burakakwaho mwe n'umnyeto yatamanyire ngo byakuzamu ibintu byo kubasa kumutwaro wire we kandi bukamubura mu ngasho cyenda ngo akimanye ngo kanisa ngo hangana kimukunda nico kanisa kuganize ngirebi kandi tukayiza tukabaho kumanya ngo ruhanga yaba yo mwebembezi wit ebahurira no kubinji abantu bakira Yesu Kristo nkomeje n'amagara gabo okurga itandikire already twandusya abana 200 abakirira Yesu Kristo mu magara gabo ecyo nkitumanyisa ngo twagumirizaho nyensi yitu neza kwa nehimbisa mukama kandi ebibe marire kutwita no kutwihamurama tuba tubisingwire ahabo kwerwa mukama twaza umucenjejo bo barukurana robwa bw'abana nibashabazire konja kutumutima omukushimisa abana babo ibi n'ibindi byagambwa ubu kitongoro cya Compassion International abantu bakwasa n'abanyibanda Full Gospel Church umucenjejo era abana kutandikira ahanyaka 3 koma ahanyaka 22 omwana ogwe ishatu muyamba omu side zona ekitongo cya Compassion International kikwatiraho abana 28 omulcenjejo era tuhera school fees abana batuhere n'ebintu byo kutukwatiraho ukemifariso emikoreji yaba kigarera kandi ogungo mwanya naryetegomborora ekukizayo abana abarukurwa mu mashomero bakiri bato kandi theme yo mwaka guno ogwa Day of the African Child guno mwaka 2024 is education for all children abana bona n'ikindi cya kandi theme azanga abukuzaga kuturekera kitongole iki kuratari yabere mbabaza mukama katari kubasa nkitwa abazimu aba TV West ndi Senyomo Gideon na Daniel Vingana.